Aut sur la Val del Rhein Grischuna paradescha la ruina del Ciastè da Vinec. Avant passa 800 ans e vegni construì quest monument storic da Malanz. Ils ultims 3 ans han persunas specialisadas procurà che ils vels mirs nagiaien bec en Muschna. Oz vegnan duos expertas per documentar las midadas architectonicas. Il servec archeologic fa questa lavur con la tecnica la pli moderna. Con una drona può Amanda Zwicki registrar las pli pitchnas differenzas. L'obiect sculant è fitch exact e spargna in a massa lavur alla geometra. Ja, früher ist das alles mit Handzeichnungen aufgenommen worden. Pli baut veniva anche tot nu da a maun cun schizzes. Ussa lavorai nus principalmein in base da maletgs. Ergist da ruinas grandes, il Ciastè da Vinec ne bain becciusche aut, ston in Suscigliò ancadina lavorar cun scialas e cun puntanadas chiaras. Autramain navesin in summa bec la curuna. La drona facilitescha per quai gronda main la lavur. Uscia podain nus fare inspeczions spontanas, senza stuar prender con nus puntanadas u scialas. Gerüst aufbauen lassen oder Leitern mitschleppen. Ella lascia sgular la drona sur punts marcats in il terreno. Toc per toc nasce uscia in maletg complessiv della ruina. Tentant mo con la drona na vai l'ura tutina bec. Pir insieme con la tecnica da misurazione convenzionale risulta in modell entier dal Ciastè. Wir haben ja am Anfang die Punkte. Al començament avain nus marcà certs puncts sin il terren e vidal mir, perché nus possian ussa georeferenziar nos modell tridimensional fini ed al reproduzir conform alla scala stuain nus eruir las coordinatas da tut quests puncts. Quai fajain nus con quest tachymeter che mesira distanzas ed anguls. Pudain nus transferir la posiziun sin l'apparat e suenter puspè dall'apparat sin il punct. Wir wollen höher haben, ich sehe es nicht. Suenter l'azione a liber continuesce la lavur a cuira. En il bureau reunesce Amanda Zwicki las informazions de las duas misurazions. Uscia resulta al computer in modell tridimensional dal Ciastè. Talas possibilidades tecnicas han midà fermamain l'archeologia. Ja, wir sehen an dem Wie da questo exempel dal project del Ciastè da Vinec a Malanz vesain nus fitch bain co che la tecnologia essa sviluppata ils ultims ons. Nus avain qua ina incumbenza per terzas personas per uscedir in scan tradizional da laser che già fitch modern. Tranteren avain nus nossa lavur accompagnanta en il rom della restaurazione nur che nus avain documentar il stadi actual. E in base das registrazions della drona avain nus ussa da nov in scan d'alta resoluzione in modell tridimensional che nus avain produzi sets. Per quai dovrain nus circa in mezz di. Ussa podain nus comparegliar in con lauter quests 3 stadis differents ed avain uscia in a documentazione del stadi actual suenter la restaurazione. Wie da quest modell tridimensional podain nus su andar fitch bain las midadas. sehr gut nachvollziehen. High-tech e oggi realitat en l'archeologia. Las possibilidades digitales formen uscia in a punt davent el passà en il present.